Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Kvrga gospođe zečice. Pepa i George igraju se s ovcom Suzi i ponijem Donijem. Evo i zečice Te i Roberta. Zdravo, Tea. Imam tajnu. Kakvu tajnu? Moja mama ima kvrgu na trbuhu. Je li se prenajela? Ne, unutra je Pepa Zečić. Gospođo, je li stvarno beba u vašem trbuhu? Da? Želiš li je čuti? Da, može. Čuješ li otkucaje bebinog srca? Da, čujem. Čuje se bom, bom, bom. O, pomaknuo se. Da, bebe ponekad malo udaraju. Ne. Koje ime ćete mu dati? Ne znam. Biste li vi željeli predložiti ime? Da, super! Dobar dan, gospođo. Biste li popili šalicu kave? Ne smijem piti kavu, ali malo sam gladna. Želite li mrkvu? Već mi je dosta mrkve. Imate li koji krumpir? Da, imamo. Mogla bih pojesti krumpir s pudingom i sirom i džemom od jagoda. Krumpir s pudingom, sirom i džemom od jagoda. Kakva čudna mješavina hrane. Moramo razmisliti o bebinom imenu. Ako je djevojčica, nek se zove Zečica Rahela. Ili recimo zečica Rea. Zečica Ramona. Zečica Snježana. Nisam sigurna, Doni. Zečica Snježana čudno zvuči. Sviđa mi se Ružica. Zečica Ružica. Savršeno je. A što ako je beba dječak? Što kažete na Zečić Ranko? Zečić Roland. Zečić Mihael. Zečić Mihael. Ne. Zečić Roni. Da, Zečić Roni. Hvala na krumpiru s pudingom, sirom i džemom od jagoda, gospođo. Nema na čemu. Smislili smo ime za bebu. Ružica za djevojčicu, a Roni za dječaka. Prekrasna imena. Šteta što beba ne može imati oba imena. Moj trbuh. To je zbog sve te hrane što si pojela. Mislim da nije, tatice. Beba dolazi. Dobro, u bolnicu, brzo, bez panike. Bok! Bok! Sretno! Jesi li spakirao sve s popisa? Sve je tu. Jastuci, mirisne svijeće, glazba za jogu i hrana za 3 dana. Bez panike, bez panike. Ima li koga? Dobit ćemo bebu. Zdravo, sestro. Što ti radiš ovdje? Nosim bebu, sjećaš se? A da, onda bolje da uđeš. Mogu li ja ući? Morat ćete najprije parkirati auto. Bez brige, ne morate se žuriti. Uvijek potraje dok se beba rodi. Maknite mi se s puta! Moja sestra nosi bebu! Lončići, dosta ručnika. To će nam potrajati dobrih nekoliko dana. O, gdje da stavim te stvari? Natrag u auto. Neće nam sad trebati. Što? Tata, propustio si svu zabavu. Stvarno? Je li dječak ili djevojčica? Oboje! Dobili smo blizance! Wow! Sljedeći dan gospođa Zečica puštena iz bolnice. Bok, možemo li vidjeti blizance? Naravno, Pepa. Jesu li dječaci ili djevojčice? Oboje. Dječak i djevojčica. Zovu se Ružica i Roni. Ipak ste iskoristili oba imena. Zečica Ružica i Zečić Roni. Imaju najljepša imena na svijetu, a mi smo ih smislili.